Dobrodošli u našu novu analizu. Danas ćemo zaroniti u peti sloj osi modela, svima poznatiji kao sloj sesije. Znate, o njemu se nekako najređe priča, ali on je zapravo onaj pravi, nevidljivi heroj našeg digitalnog kontinuiteta. To je taj ključni mehanizam koji naše mrežne razgovore održava živim i smislenim i sprečava da nam se svakodnevno scrollovanje po internetu pretvori u jedan beskrajno frustrirajući haos. Ako pogledamo ovu šemu, pozicija petog sloja je prilično interesantna. Do sada smo uglavnom pričali o tome kako podaci fizički putuju i kako se transportni sloj brine da paket uopšte stigne od tačke A do tačke B. Ali, hej, prava komunikacija nije samo puko bacanje paketa. Dok se niži slojevi bave transportom, sloj sesije upravlja samim razgovorom. On pamti kontekst, drži red i brine se da aplikacije zapravo razumeju jedna drugu. Svi jako dobro znamo onu univerzalnu frustraciju. Gledate najnapetiju scenu omiljenog filma i puf, pukne internet. Zavlada prava mala panika. Ali, šta se desi kad se ruter konačno oporavi? Film se ne vraća na sam početak, već nastavlja tačno tamo gde je prekinut. E sad, kako uređaj to magično zna? Odgovor leži bukvalno u pozadinskom radu sloja sesije. On pamti gde smo stali i pazi da jedan glupi tehnički problem ne uništi celo korisničko iskustvo. Da bismo ovaj nevidljivi sloj potpuno razjasnili, proći ćemo kroz nekoliko svakodnevnih situacija. Od analogije običnog telefonskog razgovora i kontrole smerova podataka, preko onih čuvenih kontrolnih tačaka kod streaminga, pa sve do bezbednosnih time-outa i našeg zajedničkog rada na dokumentima. Pa krenimo od nečega što nam je svima apsolutno blisko, od običnog telefonskog poziva. Zamislite da zovete nekoga. Prvo, morate uspostaviti vezu. Okrenete broj i predstavite se. To je faza uspostavljanja. Zatim, kreće upravljanje razgovorom. E sad, zamislite da obe osobe pričaju u glas u isto vreme. Niko živ ništa ne bi razumeo, nastao bi potpuni haos. Zato se prosto smenjujemo dok govorimo. I na kraju, tu je faza raskidanja veze, kada se kulturno pozdravimo pre nego što spustimo slušalicu. Verovali ili ne, sloj sesije radi apsolutno istu stvar za kompjuterske programe. Postavlja im jasna i strukturirana pravila ponašanja. A kad već pričamo o komunikaciji, moramo da vidimo kako se zapravo kontroliše taj tok podataka. U ovoj priči sloj sesije preuzima ulogu nevidljivog saobraćajca. Prvi scenario koji on uređuje je takozvani simplex. Zamislite to kao pravu pravcatu jednosmernu ulicu. Šaljete informacije i ne očekujete baš nikakav odgovor nazad. Najbolji svakodnevni primjer je klasičan televizijski prenos. Iako tehnički najjednostavniji, ovo je ubedljivo najmanje interaktivan model i prosto nije ni blizu dovoljan za dinamiku današnjih aplikacija. Zato imamo naprednije modele. Poluduplex radi po principu naizmenično komuniciranje. Tu se koristi jedan virtualni žeton, onaj koji ima žeton taj priča. Slično starom walkie-talkiju gde morate da kažete prijem. Međutim, pun dupleks je ono što stvari čini zaista moćnim. To je ona brza, fluidna, istovremena komunikacija na koju smo se svi debelo navikli. Uzmite za primjer bilo koji moderni video poziv. Sloj sesije tu maestralno odvaja dolazne i odlazne tokove tako da se podaci nikada ne sudare. Rezultat? Potpuno prirodan, neprekidan razgovor. Ok, hajde sada da se vratimo na onaj naš prekinuti film i vidimo šta se zapravo dešava u pozadini. Ovo fantastično ilustruje kako mrežni sistem ne zaboravlja stvari. Zamislite da gledate film od 2 sata. Naš sloj, onako tiho u pozadini, umetne takozvane kontrolne tačke duž celog filma, na primjer na svakih pola sata. Ako internet iznenada umre na 90. minutu, samo pomislite na tu katastrofu da dvosatni film morate da gledate ponovo od 0. sekunde. Srećom, oporavak kreće direktno od te poslednje potvrđene kontrolne tačke. Ovaj triumfalni proces se stručno naziva transparentni oporavak. I stvarno jeste transparentan. On besprekorno leči te mrežne rane u sekundi. Ponovno povezivanje i nastavak streama odvijaju se bukvalno magično, bez i jednog jedinog klika ili osvežavanja stranice sa naše strane. Prava herojska moć ovog sloja o kojoj retko ko razmišlja. Ipak, sloj sesije nije tu samo zbog zabave. Prelazimo na mnogo ozbiljnije stvari, našu bezbednost i novac. Na ovom polju stvari postaju kritične. Sigurno ste primetili magični broj 15.
kada koristite e-banking. Bankarski sistemi izuzetno rigorozno koriste vremensko ograničenje sesije, poznato kao timeout. Ako sistem primeti da 15 minuta nema apsolutno nikakve aktivnosti na vašem nalogu, on automatski seće konekciju. I to je ključno. Time se sprečava da neko zlonameran iskoristi vaš otvoren nalog ako ste se na kratko udaljili od ekrana. Veza se jednostavno nikada ne ostavlja na milost i nemilost napadačima. S druge strane, kada smo u online shoppingu, funkcija očuvanja stanja drži našu virtualnu korpu netaknutom. Pazite, tehnički gledano, svaki vaš klik na novu majicu ili patike je potpuno anoniman, odvojan zahtev na serveru, ali sloj sesije pravi nevidljivi most između svih tih klikova, formirajući jednu smislenu shopping turu. Zamislite samo haos na crni petak. Provedete sate i sate birajući proizvode, kliknete da platite, a korpa potpuno prazna. Bez ovog sloja to bi bila naša vrlo tužna svakodnevna realnost. I za sam kraj, hajde da vidimo kako ovo funkcioniše kada nas više radi na istom mestu. U današnjem svetu rada na daljinu, naši alati za kolaboraciju se apsolutno oslanjaju na stabilne sesije. Kad više nas istovremeno kuca u istom Word ili Google dokumentu, sloj sesije kontroliše redosled uz pomoć onih žetona koje smo spominjali. Tako sprečava da nam se rad međusobno briše ili prepisuje. Plus, sistem prati ko je sve aktivan u dokumentu, a ako dođe do onog sitnog štucanja Wi-Fi signala, veza se trenutno obnavlja bez gubitka jednog jedinog slova koje smo ukucali. Pa, kad povučemo crtu, koliko bi naš digitalni svet zaista bio haotičan bez ovog nevidljivog menadžera? Da nemamo ovu arhitekturu koja pamti, čuva i obnavlja veze, svaki, ali baš svaki mrežni šum donosio bi katastrofu. Filmove bismo gledali ispočetka milion puta, važni poslovni fajlovi bi nestajali, a online kupovina bi bila noćna mora pri najmanjem padu signala. Sloj sesije nas svakodnevno spašava od onog paničnog, ručnog osvežavanja stranica. I kad malo bolje razmislite, zar nije potpuno neverovatno koliko smo zapravo zavisni od nečega što uopšte i ne vidimo?